proti nič, kakšen zaključek Alajbegoviča. 1-0 in kakšno vzdušje zdaj na tribunah stadiona v Seattlu, Lumenfield. Omenjal sem, to je celo najglasnejši stadion na svetu. Kakšen strel pa Alajbegoviča. 1-0, glede na to, kar smo videli, povsem zasluženo. Gdje ide napad Bosne i Hercegovine, prilika za šut i evo gola! Evo gola, 29. minuta, Kerim Alajbegović, jedna od najvećih rezervi Bosne i Hercegovine na ovom turniru, momak za kojeg je iz aviona vidljivo da zna igrati nogomet, ali nekako je bio zakočen ovdje u prethodna dva kola, možda je ipak taj teret velikih očekivanja koji je pao na ramena ovih još uvijek tinejdžera bio prevelik, međutim ovdje je Kerim Alajbegović pokazao dio svog nogometnog majstorstva, ušao onako kako on zna prema golu i zakucao tu loptu u rašlje. Vodi Bosna i Hercegovina 1-0. Prodor Alajbegovića, prodor i kakva golčina! Kakva golčina momka od 18 godina, Kerim Alajbegović, 1-0 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pogledajte još jednom kako je prošao, sve sam odradio, iz jedne poprilično teške situacije pogodio tamo gde Mahmud Abunda nije mogao da dohvati. Bosanci ponovno u napadu, priložnost zdaj za Džeka i 2-0, precej sreće za Bosno i Hercegovino, ki vodi z 2-0 na jubilejnem 150. nastopu. Džeko do novega zadetka, 74. v dresu Bosne i Hercegovine za Edina Džeka, 2-0, torej zdaj v Seattlu. Tu je Džeko, 2-0! 2-0 za Bosnu i Hercegovinu, opet su Katarci zabili autogol, Džeko je pucao, tamo je Sultan Albrake se našao u krivo vrijeme na krivom mjestu i 2-0 je za reprezentaciju BiH. Sad je to već ozbiljnije vodstvo, nalet plavih, plavo-žutih, kako hoćete, nakon ovog odmora, nakon stanke za vodu i druga lopta je u mreži Abunade. Na ovoj strani po levom boku, evo Džeka, Džeko, 2-0! Autogol, ali svi idu da čestitaju legendarnom gol majstoru Bosne i Hercegovine. Neće ovaj gol najverovatnije biti pripisan Džeku, ali mislim da mu to zaista neće ni teško pasti. Važno je ono što se sada vidi na semaforu. 2-0, Sultan Albrek. Pogledajte ovaj volej iz teške situacije uz dosta sreće. Treba reći uz dosta sreće. Realno ovo bi golman odbranio da njegov igrač nije zakačio loptu. Evo vidite. Zdaj morda priložnost tudi za Katar. Gol 2-1. Strelec pa kapetan Hasan Al-Hajdus. Katarci se torej vračajo v tole tekmo. Slab scenarij za Bosno in Hercegovino, ki je igrala odlično, pa zdaj popustila v zaključku prvega polčasa in prepoceni prejela zadetek. Torej v 42. minuti tekme. Afif i Pedro Miguel, prolazi lopta, Edmilson, šansa i 2-1. Dugi posjed i to je ovaj legendarni Hasan Al-Hajdus u svom 188. nastupu postigao 42. gol za reprezentaciju i Katar je smanjio na 2-1. Evo, čim tamo nije Džeko uspio zabiti za 3-0, nakon ove duge akcije je pronašao način Katar da smanji rezultat. Solidna pozicija, šansa i 2-1. Kapiten Hasan Al-Hajdus. 42. minut.
Prošla je lopta kroz peterac odbrane Bosne i Hercegovine. To je popriličan kiks zadnje linije i onda u ovom duelu Hajdos je bio najspretniji, Šunjić je malo zakasnio i 2-1. Priložnost in gol, 3-1. Strelec pa Bajraktarević v 80. minuti tekme. Torej, 21-letni Bajraktarević, njegov prvi gol na svetovnih prvenstvih. Ja, Mahmić, celo strelec, da se popravim. Poglejmo, žoga je kot zadnjega zadela Pedra Miguela. In veselje Ermina Mahmića, ki je veliki džoker Bosne, sklopi na tem svetovnem prvenstvu. Tamo je Demirović uspio zaštititi tu loptu, pa Radeljić puca, velika je gužva, odbija se lopta i ulazi u mrežu. Ulazi Mahmić, je opet zabio gol. 80. minuta, Mahmić 3-1, taj momak je ušao i protiv Švicarske, ušao je i sada i oba puta postigao gol, ali onaj koji je dao prije nekoliko dana je tek gol bio za uljepšavanje rezultata, ovaj ovdje možda za drugi krug. Lopta za Tahirovića, evo šanse i evo trećeg gola. Je li to opet mali Mahmić? Jeste, neverovatno. Drugi gol mladića koji je tek napunio 21 godinu. Ermin Mahmić. 3-1 i mislim da je ovo definitivan odgovor na pitanje ko će pobediti u ovom duelu.